ассалому алайкум тамошабинони арзманд. ин барномаи навбати дониш сипар аст. мавзӯи дар ин барнома мо атрофи он суҳбат мекунем чунин ном дорад. нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳукумати мамлакат ки баландбардоштани маълумотнокии муҳоҷирони меҳнатӣ ва насли ҷавон дар бораи андеша ва ҳадафҳои харидуфурӯши одамон. дар барномаи имрӯза ба ҳайси коршиноси барнома иштирок доранд унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи давлатии шоҳрухи Саҷафар. Саҷафар, аввал мо пӯшиши телевизионӣ гузаронем атрофи ҳамин мавзӯъ. онро тамошо карда баъд суҳбати худро атрофи он идома медиҳем. марҳамат, тамошо мекунем. ман дар бораи хариду фурӯши одамо маълумот дорам ки ҳамин хел ҳаст шахсоне ки ғайриқонунӣ ба хариду фурӯши одамият сару кор доранд, аммо кадом ташкилотҳо ба ин мубориза мебаранд маълумот надорам. кадом ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳам мақомоти давлатӣ сару кор доштанашон маълумот надорам. ман дар бораи ҳамин ташкилотҳое ки барои хариду фурӯши одамон пешгирии хариду фурӯши одамон ҳастад маълумот дорам. аниқ намедонам ки аз кадом ҳисоби ташкилот аст, аз кадом ташкилот аст. яъне шумо намедонед ки кадом ташкилотҳо ҳамин самта кор мекунанд? аниқша намедонам. ташкилотҳое ки дар ин самт кору фаъолият менамоянд аслан корро ба хубӣ пеш намебаранд. он семинару машваратҳое ки гузаронида мешаванд танҳо дар шаҳр гузаронида мешавад, дар дохили деҳот ё ҳудудҳои маҳалҳои дур машваратҳо гузаронида намешавад. аз ҳамин сабаб бисёр хариду фурӯши одамон дар ноҳияҳои дурдаст ба амал меояд. аз ҳамин сабаб бояд гуфтанӣ ҳастам ки он ташкилотҳое ки барои пешгирии вазифадор ҳастанд бояд ки корро дар ин самт ҷиддӣ гузаронанд, зеро ки ин яке аз ҳолатҳои ҷиддӣ мебошад ва бояд ки дар ин самт кор бурда шавад. дар хариди фурӯши дар пешгирии одамизод инсон лёки мо дар матбуот мехонем, газета мехонем, обуна ҳастем, газетаҳо маҷаллаҳо мехонем, телевизионда мехонем, лекин дар бораи ҳамин пешгирии хариди фурӯши инсон ягон намедонем ки кадом ташкилотҳо пешгирӣ мекунанд, дар бораи кадом ташкилотҳо мубориза мебаранд, кадом ташкилотҳо дар кадом мавзӯъ мо хондагӣ мақомотҳои давлатӣ кадом мақомотҳои давлатӣ пеш мебаранд, мо намедонем некунанд. савол бояд ҳаминро қайд намоям ки дар раванди глобализатсионӣ ё ҷаҳонишавӣ ояндаи давлатҳои миллӣ ва ҳаёти инсонӣ аз ҳар ҷиҳат хатарҳои гуногун яъне инсониятро таҳдид мекунад. алахусус ин хариду фурӯши одам аст. хариду фурӯши одам имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ баъд аз маводи мухаддир ва гардиши силоҳ дар ҷои сеюм истад аз ҷиҳати даромаднокӣ. имрӯз таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки чӣ гуна инсоният ё одамон ба гирифтори ин гуна қалобон рӯбарӯ мешаванд ва манфиатҳо ё ин ки ҳуқуқу озодиҳои онҳо поймол мешавад. баъд аз оне ки ҳукумати амрико сафоратхонаи худро дар ҷумҳурии тоҷикистон кушод, $84 миллион ба хотири оне ки ҳамин проблемаи хариду фурӯши одам аз байн равад сарф кардааст. ва вобаста ба ин мавзӯъ имрӯз созмони байналмилалии муҳоҷират кору фаъолият карда истодааст ва дар тамоми олам семинар машваратҳои худро мегузаронад. гап сари он меравад ки имрӯз чӣ гуна одамон ба рӯбарӯ мешаванд ба ин гуна гурӯҳҳои қаллобон ки манфиат ё ин ки ҳуқуқу озодиҳои онҳо поймол мешавад. хеле ки дар гузориш дидем баъзан суолҳо ё ин ки пешниҳодҳо шуд ки мо намедонем ки чӣ гуна масалан ташкилотҳо кору фаъолият мекунанд нисбати ин мавзӯъ ё бештар киҳо ба ин гурӯҳҳо рӯбарӯ мешаванд. андеша дар бораи оне ки бисёр дар деҳотҳо нафароне ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд ба ин гуна гурӯҳҳо дохил мешаванд, вале имрӯз таҷриба нишон медиҳад ки на ин ки мардуми деҳот мо танҳо тоҷикистонро нагирем, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин ҳолат гирифтор аст. ва албатта бояд ёдовар шуд ки инҷа мақсад то кадом андоза маълумот доранд шаҳрвандон? бале,
гап сари он меравад ки бояд шаҳрвандон аввалан моҳияти хариду фурӯши одамро дарк кунанд, яъне ба хариду фурӯши одам узви инсонӣ. бале шуруъ акнун инҷа ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфтему ҳукумати мамлакат. Бале. вақте ки дар пурсиш телевизионӣ мо дидем ки хай во мисол гуфтанд ки мо намедонем кадом ташкилот сару кор дорад. умуман шумо як камтарак баён кунед, умуман ҷомеаи шаҳрвандӣ худаш чиай ва ҳукумати мамлакат дар чӣ хел кор мекунад? имрӯз ҳастанд ташкилотҳои? Бале. خب همین رو باید قید نمود که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان خرید و فروش آدم قطعاً منع کرده شده است، همچون جنایت دانسته می شود و امروز در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان هست شعبه با نام خرید و فروش آدم، یعنی پیشگیری خرید و فروش. بله، پیشگیری خرید و فروش آدم وابسته به این مسئله آنها کار و فعالیت میبرند. البته در جامعه شهروندی پیش از آنی که در باره جامعه شهروندی صحبت نماییم باید دانیم که ماهیت جامعه شهروندی چیست، جامعه شهروندی خودش چی است. در جامعه شهروندی حقوق و آزادی های انسان در سطح اعلایش باید حمایه گردد و انسانیت عهدهدار یا اینکه منفعت دار است. حقوق و آزادی های انسان در جای اول می ایستد و اگر به اندیشه افلاطون نظر افکنیم میگوید افلاطون میگوید در اثر خودش جمهوری که منفعت های انسانی، حقوق و آزادی های انسان در جامعه شهروندی باید در مد اول ایستد. یعنی از افلاطون گرفته امروز ماهیت جامعه شهروندی رو اگر شرح دهیم مقصد از آن عبارت است که نابسته از خواهش دولت بعضا پرابلم های اقتصادی، اجتماعی، دینی و مذهبی هستند که دولت به آنها تاثیر نمیتواند رسانیده و آنها با مرور زمان خودشان رشد میکنند. ولی اگر نظر افکنیم که در جامعه شهروندی چی باید کرد که با خرید و فروش آدم گرفتار نشویم، همین رو باید قید نمود که امروز خیلی که من قید کردم مقامات های گوناگون دولتی فعالیت میکنند ولی گپ سر تشکیلات های گوناگون دولتی میرود. مثلا میتوان مثال آورد که کمیته جوانان ورزش و سیاحی امروز سمینار مشورت ها میگذراند و اساس بیشتری فعالیت آنها در مسئله های ورزشی است. خوب میشد از این منبر پیشنهاد میکردم که بیشتر مسئله های سیاسی رو براه مانند و علل خصوص در موضوع خرید و فروش آدم امروز بله پیشگیری خرید و فروش آدم، ولی همین رو باید گفت که در برابر اونی که کمیته جوانان ورزش و سیاحی فعالیت میکند امروز حکومت مملکت یک قطار چاره‌بینی ها رو در این مسئله میگذراند. در مسئله اونی که خرید و فروش آدم بیشتر جامعه ما این رو درک میکند که خرید و فروش آدم تنها عضوهای انسانی است ولی به خرید و فروش آدم داخل میشود، یعنی عضوهای انسانی با مهاجرت میروند. امروز جوانان ما در آنجا حقوق و آزادی های آنها پایمال می شود، مزد معاش خود را نمیگیرند، یعنی از کارفرما به طوری که امروز به همه ما و شما معلوم است آنها را چی میگوید سوء استفاده میکنند، یعنی قوه کاری آنها را و از این چیز آنها بی‌نصیب میمانند. اگر سوال به میان بیاید که پس در مهاجرت باید چیکار کنند که حقوق و آزادی های آنها دفاع شود؟ شورشو این مسئله در برمیگردم، یعنی باید در جامعه شهروندی باید همه فعال باشند. بله. همین شخص باید خودش فعال باشه با اندیشه من و کوشش کنه در خیلی معلومات رو هستن این بسیار جودا هسته بگلتو هسته همین گپ ها اینا برآمده است باید یعنی شخص خودش فعال نمیشه. یک چیز رو باید قید نمود که امروز بیشتر مجلس ها و مرکه های که می شود مثلا به خاطر اونی که یک سمینار مشورت در مسئله مثلا خرید و فروش آدم باشد، امروز ما جوانان رو مجبور می سازیم که به اون مرکه یا اینکه به اون مجلس روند. ما نمیتوانیم که ایده آنها رو شعور آنها رو بیدار نمیم تا آنها خودشون کوشش کنند که با اون مجلس روند. و در صحبت های پیشتر نیز گفته بودم که امروز بیشتر مجلس هایی که می شود از طرف همون نفرانی که مجلس رو تشکیل میکنند من همه آنها رو در نظر ندارم، تنها به خاطر یک رسمیت رو به جا آوردن است، یک پروتکل رو به جا آوردن است. مقصد
яъне ҳамон протокол аст вале моҳияти мавзӯъро барои ҷомеа фаҳмонидан нест. вақте ки инсон худаш кӯшиш намекунад ба ҳамон амали кардааш боварӣ надорад, пас ба ӯ дигарҳо бовар намекунанд. бале шоҳрӯхҷон ин лаҳза гузориши телевизионӣ аст оиди ҳамин мавзӯъ. биёд хубтар тамошо кунем. сокини ноҳияи восӣ зарифуҷа назаров ба маркази машваратии муҳоҷират дар шаҳри кӯлоб барои гирифтани маълумот оиди кор дар хориҷи кишвар омадааст. ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ ӯ ба федератсияи россия рафта меояд. ҳодисаҳои ҷаҳони имрӯза хариду фурӯши одамон ӯро ба ташвиш овардааст. мо қариб 7 сол 8 сол шид ки ба хоҳиши худмон мерафтем, ба хоҳиши худмон меомадем. ҳалки аз сабабое ки мақсад мардум ба ҳар роҳ фанд фреб шуда ба ҳар роҳ рафтесанд, ба ҳамон хотире ки фреб нахарем ба ҷои аниқ бирем ки мисол соқ саломат кор кунем мо гашта бем, ба ҳамон мақсад ба ҳамин шуғли аҳолӣ муроҷиат кардем ки мисол ҳама документали қоидави ба қонун қоида қадим бирем гардем бибинем. соли пеш надоштем ягон маълумот барои хариду фурӯши одам. ҳозир ба воситаи телевизорро мисол мактаби мо дар тарафи ҳукумати ноҳия ҳамин хел киноҳоро оварда намоиш додистааст ки ҳамин хел хариду фурӯш бисёр шуда. дар ҳақиқат дигар камкам мақсад ки дили она мешавад бирайда ба хоҳиши худа. маркази машваратӣ дар шаҳри кӯлоб ташкилоти ғайридавлатӣ буда аз соли 2015 фаъолият дорад. то имрӯз ин марказ зиёда аз 350 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои минтақаро ба шаҳрҳои федератсияи россия ба кор сафарбар намудааст. шумораи нафароне ки оиди муҳоҷират кор дар хориҷи кишвар омада аз ин марказ маълумот гирифта мераванд ба қайд гирифта намешаванд. ба ҳамаи муроҷиаткунандагон ба таври ройгон маслиҳат дода мешавад. пеш аз оне ки ҳар як шаҳрванди мо ба ҳудуди берун аз ҷумҳурӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекунад, бояд аввал донад ки ӯ ба куҷо меравад. зеро таваккалӣ сафар кардан аллакай хид ин оқибати нек надорад ва боиси он мегардад ки ӯ ба мушкилиҳо дучор шуда аз ҷумла объекти ҳатто хариду фурӯши одамон гардида инчунин ҳамчун ғулом онҳоро истифода бурдан низ мегардад. бо ҳамин мақсади маркази машваратӣ аз он иборат аст ки бар ҳар як муҳоҷирони меҳнатие ки чӣ ба мо муроҷиат мекунанд инчунин дар вохӯриҳое ки мо доир менамоем оиди қонунҳои амалкунандаи федератсияи русия, чунки асосан мардуми мо ба минтақаи гурӯҳи шаҳр ноҳияи кӯлоб ба ҳудуди федератсияи русия сафар мекунанд. оиди қонунҳои амалкунандаи федератсияи русия нисбати шаҳрвандони хориҷӣ, оиди тартиби яъне ба даст овардани ҳуҷҷатҳое ки барои ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шудани онҳо боис мегардад. хоб ғайр аз ин тартиби аз сарҳад гузаштан, инчунин аз қайд гузаштани муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар қонунҳое ки нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ татбиқ карда мешаванд, албатта корҳои фаҳмондадӣ гузаронида мешавад. лутфулло расулов ҳуқуқшиноси маркази машваратӣ оиди муҳоҷирати меҳнатӣ кор дар хориҷи кишвар зуҳуроти номатлуби ҷаҳони имрӯза дар семинару вохӯриҳо бо мардум дар ин мавзӯъҳо суҳбату вохӯриҳо мегузаронад. мақсад аз он иборат аст ки ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ бояд ки вақте ки ба тариқи расмӣ вай фаъолият мекунад ва ё ба муҳоҷирати меҳнатии расмӣ машғул мешавад, албатта вай аз мушкилотҳо эмин мебошад. ва вақте ки шахс дидаву дониста ба муҳоҷирати ғайрирасмӣ машғул шид, яъне бидуни ба даст овардани ҳуҷҷатҳо оиди ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шудан, яъне чини хеле ки қонунгузории федератсия муайян намудааст, яъне пеш аз оне ки шаҳрванди хориҷӣ ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шавад, ӯ бояд ки патент даст намояд. дар шаҳри кӯлоб ғайр аз маркази машваратӣ филиали муассисаи давлатии агентии бокор таъминкунӣ дар хориҷа фаъолият дорад. ин муассиса аз соли 2014 назди вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил шудааст. аз рӯи суҳбат бо намояндаи филиал айни замон дар самти муҳоҷират онҳо аз маркази машваратии ғайридавлатӣ дар самти муҳоҷират таҷриба меомӯзанд. албатта мо дар якҷоягӣ бо мақомотҳои аз ҷумла хадамоти муҳоҷирати шаҳри кӯлоб дар якҷоягӣ ва дигар шаҳрноиҳо бо мардум, яъне бо сокинони аввалиёт чи дар ҷамъиятҳо бошад чи дар дигар ҷойҳое ки коллективҳои меҳнатие ки шуморашон зиёдтар аст, мо вохӯриҳо доир менамем ва оиди вогаҳӣ ёфтани мардум ба воситаи корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди хариду фурӯши одамон албатта ба сами одамон мерасонем ва
باوری دارم که این باعث آن میگردد که به هر حال که نباشد یکی به دیگری رو این خبر رو میرساند و باعث پیشگیری این حالت ها میگردد. ظریف جان نظر بودار که حساسیت جهانی امروزه پیش از سفر به خارج کشور از مسئولیت حقوقشناس مرکز مشورتی استفاده نمود. متاسفانه مشاهده ها نشان میدهند که قسم زیادی شهروندان که مهاجر مهنتی شده به خارج کشور سفر می‌نمایند از چنین امکانیت استفاده نمیبرند و خود را دچار مشکل ها می‌گردانند. امروز البته بیشتر مردم تاجیک، ملت تاجیک سفری مهاجرت مهنتی خود را در فدراسیون روسیه میگذرانند. البته مهاجرت از یک طرف پدیده مثبت است، از یک طرف پدیده منفی. امروز بیشتر جوانان ما به مهاجرت مهنتی میروند، درک نمیکنند که اولا باید به کجا مراجعت کنند در جمهوری خودمان. مثلا خب امروز در جمهوری تاجیکستان مقامات های گوناگون دولتی به مانند شغل اهالی است میتوان به آنجا رفته مراجعت کنند و بعدا یعنی معلومات پیدا کنند و پیش از آنی که مهاجر میشوید البته باید دانید که قانونگذاری همان کشور چگونه است. مثلا امروز به فدراسیون روسیه بیشتر جوانان ما سفر میکنند، نمیدونند که قانونگذاری آنجا چگونه است و در نوبت دیگر دانستن زبان امروز در فدراسیون روسیه بیشتر مهم است. بله و شاروخ یعنی تشکیلات های جمعیتی هستند. بله اویدی پیشگیری خرید و فروشی آدم کار میکنن، معلومات میتن، سمینارها میگذارونن در مثالی که ما تماشا کردیم موضوع. بله هستم، ولی جامعه ما من خیلی که پیشتر هم قید کرده بودم جوانان ما از این چیز آگاه نیستند و البته آگاه هم باشند با اون مراجعت نمیکنند، میگویند که کار ما خودش در اونجا آماده است، ما رفته کار و فعالیت میکنیم. وقتی که به گرفتاری انمون گونه قلابان یا که کارفرماها دچار میشن پس نمیدونند که دیگر به کجا مراجعت کنند. امروز در جمهوری تاجیکستان سفارتخانه خود را در تمام منطقه های عالم قریب که گشوده است. یعنی نه تنها مهاجر مهنتی بلکه باید هر شخص دانستنش ضروره. این مسئله در مثال کجا ده مراجعت کنند؟ امروز واقعا هم یک چیز رو باید قید نمود که با مرور زمان امروز تکنیکا و تکنولوژی پیش رفته است و هر یک شخص میتواند که معلومات های زیادی رو از اینترنت از سایت های گوناگون دسترس نماید و امروز در برابر اونی که سایت های گوناگون است وابسته به اونی که مثلا کار برای شهروندان تامین میکنن یا اینکه وعده های گوناگون میکنن و بعضا حالت های میشود که اعلان ها برای نفرانی که مهاجر میشن یا که به کار میخواهند روند با دستی همین گونه قلابان روبرو میشوند. یعنی اونها از اعلان ها میخونن یا اینکه از سایت های اینترنتی جای کار رو میخوان دسترس شوند و بعدا به این گروه یعنی روبرو میشن و من خیلی که گفتم امروز در جمهوری تاجیکستان شغل اهالی فعالیت میکند. هر یک شخص میتواند که معلومات درباره مهاجرت مهنتی معلومات رایگان گیرد. بله همچنین خدمات مهاجرت علاوه است. خدمات مهاجرت در همه ناحیه ها مرکزی ناحیه فعالیت میکنند. بله امروز فعالیتی ثمرناک برده ایستادند ولی شهروندان ما نمیدونم از بعضا شهروندان ما از نبودن شعوری کاملشون یا از کدام حساب دیگر باشد نمیدونم با اون جایها مراجعت نمیکنن و بعدا با روبرو میشن با این گونه گروه های قلاب و البته باید همین را گفت که مهاجرت از یک طرف پدیده مثبت است، از یک طرف دیگر پدیده منفی است. امروز پدیده مثبتش آن است که با بودجه دولت منفیت زیاد وارد می شود از خارج کشور و پدیده منفیش همین است که امروز بیشتر مهاجرانی که از دولت‌های گوناگون عالم به جمهوری تاجیکستان برمیگردند با بیماری‌های گوناگون علل خصوص ویچ اسپید گرفتار میشن و از طرف دیگر فرار عقل خود میکنند، یعنی فرهنگ بیگانه به آنها تاثیر میرساند و امروز مهاجران زیادی که از فدراسیون روسیه برمیگردند و بیشتری از آنها میگویند که باز به همون فدراسیون روسیه رفتن در کار. یعنی این معنای آن را دارد که البته شهروندی که در جمهوری تاجیکستان بگذار شهروندی کدام دولتی که باشد با معاش دولت قانع شده نمیتواند، زندگی کرده نمیتواند، البته پیش از همه باید یاد گیرد. مدامی که قانع شده نمیتواند، عمر زندگی به سر برده نمیتواند، پس او البته فکرش ویران میشود و یک چیزی دیگر از در مهاجرت یک مهاجر وقتی که نفر نزدیکش از عالم چشم میپوشد و با گروه های قلاب
یعنی خرید و فروش آدم مزد معاش او داده نمیشود در مرگ نزدیکترین شخص است علاوه خصوص پدر و مادرش یا اینکه نزدیکش اشتراک کرده نمیتواند گناهگار را میکابد گناهگار اساسی کی بود که او مهاجر شد به فدراسیای روسیه رفت و روبرو شد به این گونه گروه های قلاب بعدا کوفتکوب میکند دریافت میکند که گناهگار اساسی کی بوده است که او به این گونه گروه ها روبرو شد و البته پیش از آنی که مهاجران به فدراسیای روسیه یا اینکه بیشتر به دولت های گوناگون عالم سفر میکنند لازم میآید که آنها رفته در مقامات هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان درباره مهاجرت مهنتی کار و فعالیت میکنند رفته معلومات گیرند بهترین شاروخ جان این لحظه سوال است از جناب تماشابین مرحمت کدام مقامات دولتی اویدی پیشگیری و عمل خرید و فروش آدم سر و کار دارد امروز خیلی که من گفتم موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان خرید و فروش آدم قطعاً منع کرده شده است و همچون جنایت دانسته می شود و تغییر الوه ها سال به سال وابسته با مرور زمان که خرید و فروش آدم با راه ها و طرز های گوناگون به انجام می رسد تغییر الوه ها به این قانون یعنی وارد کرده شده است ولی اول کودکس جنایتی را نبود اکنون داخل کرده بله امروز من خیلی که گفتم پیشتر هم مقامات در وزارت کارهای داخلی شعبه هست با نام پیشگیری خرید و فروش آدم که وابسته به این مسئله کار و فعالیت میکند و البته پیش از اونی که انسانیت مهاجر می شود یا اینکه روبرو می شود با این گونه گروه های قلاب پیش از همه خودش رو اول آماده کند که او کی است با کدام کارها قادر است و کدام کارها را میتواند که اجرا نماید و امروز بیشتر جوانان ما که به سوریه رفتن یا اینکه دولت های شام و عراق رفتن از فدراسیای روسیه مهاجر بودن و بعدا با این گونه گروه های افراطی که خرید و فروش آدم روبرو شدن آنها نمیدانستند همون اندیشه آنها نمیرسید که آنها چی رو باید درک کنند و به خاطر چی به مهاجرت مهنتی رفتن یعنی به همین جوانان به همین خیلی مهاجران کی باید فهموند در کارهای پروفیلاکتیکی برد ترغیبات برد البته آگاه کند مردم کدام تشکیلات امروز میلیسیا هست بله مقامات پروکراتورا هست در برابر این با جامعه شهروندی هست بله. مقامات های خود اداره کنی هست مقامات های خود فعالیتی جمعیتی هست البته در جامعه شهروندی حزب های سیاسی اتفاق های کسبه در جامعه شهروندی هر یک شخص میتواند که وابسته با همون تفکرش یک اتحادیه را یا اینکه حزبی رو تشکیل نماید ولی باید ما تاثیررسانی را در نظر مقامات های دولتی تشکیل امروز باید سرچشمه اساسی باید از مکتب آغاز یابد مکتب یعنی بهترین مکتب باید معلمان یا اینکه معلمه ها توانند که البته در مفکوره پوچک یا کوچکی که طلبه یا اینکه طالبه دارد تواند جای نماید که خرید و فروش آدم چی است یعنی با انمان طرز فهمیش انمان جوانان در نوبت اول تواند معلم یا اینکه آموزگار تاثیر رساند البته امروز معلم وقتی که با طلبه یک سخن میگوید دیگر هیچ گونه اندیشه رو قبول نمیکند میگوید که معلم من همین گونه گفت و در نوبت دیگر امروز اتفاقهای کسبه است و تشکیلات های گوناگون علاوه خصوص کمیته جوانان است اینها فعالیت خود را میبرند ولی اندیشه یا اینکه انمون تفکر جوانان رو ما باید بیدار کنیم ما زیایان بیدار نماییم که باید آنها چگونه رفته در انمین گونه معرکه ها اشتراک نمایند من فکر میکنم که شما به سوال جواب دادید سوال نوبتی وقتی که مهاجر مهنتی در خارج کشور و حادثه خرید فروش آدم دچار میگه با کی مراجعت کنه باید با کی مراجعت کنه و از کی پاسخ بگیرد امروز در خارج کشور بیشتر جوانان ما با خرید و فروش آدم روبرو می شوند نه اینکه مثلا با خاطر کار باشد یعنی که کار میکنند و مزد معاش نمیگیرند بلکه حالتهای گوناگونی می شود که عضوهای آنها فروخته می شود یا در نوبت دیگر امروز در مهاجرت مهنتی بیشتر جوانان ما امروز اکثریت جوانان ما در مهاجرت مهنتی هستند بعضی از آنها در حالتهای گوناگون
аз олам чашм мепӯшад, яъне вафот мекунад. Дар ин ҳолат бояд ки таъсир расонад? Яъне имрӯз давлати Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ хеле ки ман гуфтам, сафоратхонаи худро дар масалан Русия дорад, метавонад ҳар як шахсе ки дар Федератсияи Русия ҳаст, сафоратхонаҳо ё консулгариҳо рафта муроҷиат кунад. Пас консулгари дар асоси оне ки ҳуҷҷатҳояш пеш аз муҳоҷирати меҳнатӣ дуруст бошад. яъне вақте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои худро ба тартиб меандозад, маълумот мегирад, баъдан вақте ки дар он ҷо ҳуқуқу озодиҳои ӯ поймол мешавад, метавонад ки ба сафоратхонаю консулгариҳо муроҷиат кунад. Пас ҳуқуқу озодиҳои онҳоро сафоратхонаю консулгарӣ дифоъ намояд. саломат бошед Шоҳрӯх. як ҷаҳон ташаккур. агар илова дошта бошед ягон чизе ки мо нагуфтем дар оиди ҳамин мавзӯъ? дар масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ҳаминро, як чизи дигарро бояд қайд намуд ки давлат агар пурзур бошад, моро маҷбур месозад. Давлат агар заиф шуд, пас мо рӯбарӯ ба марг мешавем. яъне ин маънои онро дорад ки давлате ки пурқудрат аст, пурқувват аст, метавонад ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонашро ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз кишвар дифоъ намояд. бале Шоҳрӯхҷон, бо давлате ки пурзур пурқувват мекунад, ҷомеае ки ҷомеаи солим бошад, оилаи солим бошад. албатта дар ҷомеаи шаҳрвандӣ аз оила оғоз мегардад. яъне инсон вақте ки ба дунё меояд, се категорияи олиро доро аст: озодӣ, хушбахтӣ, ҳаёт. вақте ки ин се категория дар инсоният дида шуд, пас он метавонад ки ҳамчун як шахсияти солим рӯ ба инкишоф ё рӯ ба камол расад. як ҷаҳон ташаккур барои иштирок дар барнома. тамошобинони арҷманд, ин буд барномаи навбатии Дониш Сепар. шумо метавонед, агар савол ин лаҳза пайдо шуда бошад, саволи худро таърихи сомонаи телевизиони Мавҷи Озод ба мо ирсол намоед. то боздид, саломат бошед.